subscribe. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkuko musanzwe mumenyereye na YouTube channel Jay Hima. Nongere mvuge nti ndababaye cyane. Ushobora kwibaza ngo niki kiri kumbabaza cyangwa se niki cyambabaje. Ni ukuvuga ngo video zose maze iminsi nkora cyangwa se tumaze iminsi dukora, ndi kubabazwa nuko mutari kubishobora cyangwa se izi internet turi gukora zitari kwemera, kandi ziri gukora nta kibazo rwose. Niri kubasha kugira nabi ni Hatano Plus, kuko Hatano Plus niri kwigira nabi ariko ikaza gukora mu masaha ya nijoro. Nibuke nabwiye kiri gukora nkayo Hatano Plus, ariko se nareza irabananiye na Droid yabananiye koko. No mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tugiye gukora kuri internet zikora kuri social media gusa. Ubwo ni ukuvuga ngo zishobora gukora kuri Facebook, zigakora kuri Instagram, zigakora kuri WhatsApp, zigakora kuri YouTube, zigakora gake. Ubwo zigakora kuri Telegram, ngira ngo murabibona Telegram. Zigakora kuri Telegram, zigakora kuri YouTube, kuri Google, sorry. Bese zigakora kuri social media zose ariko havuyemo YouTube, kuko YouTube yo zirikora gake. Ubwo ni umwanzuro nafashe. Mbere na mbere ntabatindiye no kuvuga ngo iyo ndabikora mureba nta kibazo, amajwi nashaka ze gucika ndabikora mureba. Urabona mbere na mbere uzajya muri Google Play Store yawe nk'ibisanzwe nk'ibimenyerewe ku batayifite, uzakora install ya 24 Clan VPN, 24 Clan VPN, bisubiremo 24 Clan VPN. Guys, ukiyifungura cyangwa se kambereke indi oya iyo izaza ubutaha, ariko byose bikora kimwe. Iyi ngiyi usibye ko aho zitandukanira mu network, iyi ngiyi bayita Alt Africa VPN. Ifungure ya application yacu. Uzategereza gatoya. Guys, ukigeramo rero ngira ngo VPN zose mumaze kuzimenyera. Ahangaha naho bahita kugira ngo hakana ko utari bujoining Telegram, cyangwa kuvuga ngo emera yuko uri bujoining Telegram. Ambo icyo tujye kora nk'ibisanzwe no guhakana yuko tutari bukoresha Telegram cyangwa tutari bujoining Telegram zabo. Guys, ubwo twayigezemo application yacu. Ubwo urabona ahangaha ukigeramo uzasanga mu masaha 6, navuga ngo nayikaze cyangwa se ay'ubuntu, ayandi nashira, ayandi nukenera ayandi uzayongerera kuri add time. Ahangaha ushobora kubugiza ubwoba ati mbese kirimo add time urasikora kimwe na Hatano. Kuri add time ni kimwe na Hatano, ariko mu bundi buryo bwose nababwiye yuko iyi ngiyi ikora kuri social media zose, ariko itandukanye na ntuza na Hatano Plus. Kuko Hatano Plus zose atavemo n'imwe irazikoresha, ariko iyi ngiyi ni ukuvuga ngo kuri YouTube ikora gake. Ni ukuvuga ngo niba ufite network YouTube yawe urajya urebe video nta kibazo, ariko niba ufite network nkeya urayikoresha kuri WhatsApp, Facebook, Instagram, email, hose havuye mu YouTube. Ikindi ubwo tugaruka hano uzasangamo amasaha 6 y'ikazi andi uzayongerera. Icyo tujye gukora rero ni ukwisettinga. Uzayisettinga ukoresheje ubuhe buryo? Uzaza ahangaha hambere number 1, ngira ngo uri kubibona ngiye nsobanura mpereye ku murongo. Ahambere uzaza handitse ngo best performance. Ahangaha ngira ngo mukubona best performance. Noneho ubwo nurangiza uzahita uklikana hano ha kabiri, ngira ngo urwareba neza ha kabiri handitse ngo direct SSH. Rero guys, reka duhere ku ruhande tutaye kwihutisha ibintu. Uvuga ngo tujye kubanza ahambere, ahangaha hambere niho tujye kubanza. Ugikirikamo urabona ahangaha bahita bakwereka amasava ngira ngo muri kuyareba bahita bayakwereka. Guys, icyo uzakora uzahita ucuzingamo isava ya mbere. Iyi ngiyi yanditse sava ya mbere niyo uzakirikaho. Guys, gusa si itegeko ko wacuzinga iya mbere, n'izi ngizi zirakora zose, wacuzinga bitewe inizo ushaka. Ubwo amasava birakora kimwe nka Droid VPN niyo hitamo save ushaka, ariko haba harimo izo wishyura. Ariko ahangaho nazo kwishyura zihari zose urazikoresha, urazemerewe nta kibazo. Twacuzinzemo iya mbere nkuko mubibona, murabona sava ya mbere yagezemo ahangaha hejuru, sava ya mbere yagezemo. Tugiye kureba ha kabiri handitse direct SSH. Guys, ahangaha niho ruzingiye kuko ubyishe ntabwo internet yawe yakora. Ahangaha
hambere murabona harimo direct SSH, hakazamo Google DNS, hakazamo Cloudflare DNS, hakazamo Nigeria. Ni bya bihugu babandi bakoresha za internet bo baba byemerewe. Barabizi, mwibuke twe ntabwo twemerewe internet y'ubuntu. Mu mpamvu tuyemerewe mwasanga nkuko hanga muri Rwanda ngo Nigeria unlimited kabiri, natwe hano hejuru twajya dusangaho Rwanda unlimited rimwe cyangwa se kabiri kugeza ku ijana. Ariko kubera ko tutabyemerewe no kuvuga ngo niyo mpamvu usanga harimo ibindi bihugu nka za Nigeria mbese, ariko twe ntitubyemerewe. Ubwo twebwe icyo twemerewe nitondere utu tuntu tubiri aka naka, mutwitondere utu tuntu tubiri mutwitondere. Kuvuga ngo ucuzinzemo aha kabiri nta kintu wakora, ariko niducuzingamo aka kambere kanditseho Google DNS nta kibazo turakoresha. Google DNS turakoresha, nta kibazo turaza kuyikoresha, turakoresha internet yacu nta kibazo rwose, kandi turayikoresha. Abantu bafite ibibazo byo kujya musubiza ku WhatsApp, Twitter, Facebook, TikTok muzajya muyikoresha nta kibazo. Ariko ikitonderwa icyo bita YouTube bantu banjye, YouTube bisubiremo ikora ishaka cyangwa se ikora ariko ufitemo network zahagije, izajya ifunguka ariko ntabwo izajya ifunguka buri hamwe. Guys, ubwo ni kuvuga ngo reka ushaka ama network kuri MTN ya mbere, ngira ngo twahisemo Google DNS, ngira ngo mwayibonye byajemo nta gutinda mu mayira. Ubwo tugiye guhita dukirika kuri iki kiboro, iki ngira ngo muri kukibona, iki ngiki kimeze nk'ibuto, nicyo tugiye gukirikaho. Sasa ikindi murabona aha ngaha ndetse ngo kilobyte bibara bimanuka, kilobyte bibara biri up bizamuka. Aha ngaha naha muri buze kubona biri gutera, guys, reka dufungure network. Network zaje twafunguye. Murabona ko iri connect hasi, nguni yo hasi. Guys, muraza kunyihanganira, habaye akabazo k'ama network, no mpamvu muri kubona ngarutse kuri screenshot. Ariko nkuko ubibona, urabona yuko angaha handi nababwiye yakoze na hano ni nkaho biri gutera. Ikindi ureba muri yanguni uramanuka ugasanga iri connected, sibyo? Urasanga iri connected. Noneho urabona ya masaha 6 baduhaye, ngiwe nayikoresheje nayengeze ku masaha 5 n'iminota 37 n'amasegonda 25. urumva ko nayikoresheje marahakanya, ariko kubera ikibazo cy'ama network no mu mpamvu mbonye nkoresheje screenshot, muze kubyanganira si ubutubuzi nkuko ndi kubabwira. Ubwo ni kuri yuri bikore, urabona harimo DNS nta cyanditse n'ubwo ari screenshot nakoresheje sava ya mbere. Ni ibyo ngibyo guys. Ujangaha urabona ko nayiriye nabwo screenshot. Ahangaha urabona bayita 24 CLAN VPN Lite, 24 CLAN, muri kuyibona iri connected. Ikindi mbibutse ko urabona ahangaha nagiyeho, murabona iyi ni foto ya video yo kuri YouTube, narindiho ndeba ko ikora kuri YouTube, irakora ariko ikibazo ikora ifite ama network. Rero ngiye ngira ikibazo cy'ama network kenshi, hari gihe nkunda kurira ibiti nkurira ibiti cyangwa amapoto amugani. So guys, mbibutse ku muntu utarakora subscribe ayikore, kandi n'uwayikoze ndamushimiye, kugira ngo n'utundi dusha twinshi tugenda dukora ku bijyanye na technology bibageraho mu gihe kandi vuba. Murakoze. Hari ubundi buryo turi kubategurira rero bwerekanye nabwo na internet y'ubuntu, cyangwa se nabwo bukora kuri social media. Biraterwa, hari uwo iyi ngiyi ishobora kuba yakora ikagenda gakeya, wenda ubwo bundi buryo twazanye bukaba bwakora kurusha iyi ngiyi. So guys, ndabashimiye, amahoro akomeze kubana namwe, kandi mbibutse comment ni ingenzi, like ni ingenzi, bibaye na ngombwa wumvishe ko share byaba ari byiza nabwo ayikora. Kandi ikindi ndashimira abantu rwose ari kuza kutubwira kuri WhatsApp ko biri kwanga, ndabashimiye cyane.
So guys, murakoze, turi kumwe, ciao.